И бардыңарға ассалаумалейкум қыздар және балдарды өте жеттер ушул аккаунт көрөз Free Fire'ды до сих пор ойнап жүрүппү или ойынды таштап кетиппи. Анда эмесе родной каналга катылып лайк басканды унутпа. Анда эмесе биз баштадык деп кой. Азыр айдисин жазып көрөз, карайбыз. Аккаунту жигиттер 30 күн мурун келипти, бирок 80-уровень дейт да. Ну гүлбаны, серьезно жигиттер. Неге жигиттер Жуок 999 эхи бул адамды ким таныйт, комментарийге жазып койгула. Давайте жигиттер анда эмесе аккаунтуна обзор жасайлы. Жигиттер экинчи пропусктан бери аккаунт ойнолуп келе жаткан кем прям бүт пропусту алып келиптир жигиттер. Бул тиктокерди или ютуб